Okay, jaar 2 leerpapiere, year 2 learning papers, quarter 4, kwartaal 4. Skryf 5 sentrumreëls neer wat jy moet ken voordat jy in die sentrum gewerk word. Write down 5 center rules that needs to be known before you work in the center. Wees betyds, geen selfone word toegelaat nie, dra jou oorpak, hou die vloer netjies en skoon, geen rondhardlopery nie, wees versigtig, moenie speel nie, respekteer mekaar en alle toerusting, geen tasse toegelaat nie. Tree aan in 'n ry op die entreeblad aan die begin van elke sessie. Stap in 'n ry vanaf die entreeblad na die sentrum. Stap in en tree aan voor die sentrum waar presensie geneem word. Masjiene word slegs met die onderwyser se toestemming gebruik. Geen werk mag gedoen word as hulle nie die regte skoene aan het nie. Sentrum mag slegs verlaat word as daar toestemming verkry is. 20 minute voor die einde van die sessie word die sentrum opgeruim. Geen rokery, dobbelry, etery, spelery mag in die sentrum plaasvind nie. Engels. Be on time. No running around. No cell phones allowed. Be careful. Don't play around. Wear your overall. Respect each other and the tools. Keep the floor neat and tidy. No bags allowed. Stand in a line and assemble point at the start of each session. Walk in a line from the assembly point to the centers. Walk and assemble in front of the center where register will be taken. Machines may only be used with permission of the teacher. No work will be done if the right shoes is not worn. Center may only be left with permission of the teacher. 20 minutes before the end of each session, the center must be clean. No smoking, gambling, eating and playing are allowed in the center. Skryf veiligheidsmaatreëls neer wat jy moet onthou in die sentrum. Write down safety rules that you must remember in the center. Trek loshangende klere uit. Dra veiligheidsbrille. Slegs een persoon op die masjien. 'n Draaggereedskap met skerp punte wat afwaarts wys. Haal los juwele af. Dra 'n oorjas en skoene met rubbersole. Konsentreer as jy op die masjien werk. Maak seker die masjien is stil en die lem draai nie meer nie voor die masjien verlaat word. Vra vir hulp as jy nie weet hoe die masjien werk nie. Moenie gereedskap rondgooi nie, moenie gereedskap laat rond lê nie. Moenie met gereedskap rondhardloop nie. Maak seker die area rondom die masjien is skoon. Gebruik die regte masjien vir die regte werk. Moenie te veel gereedskap op 'n slag dra nie. Hou jou hout behoorlik vas as daar met die masjien gewerk word. Respekteer jou medeleerders en gehoorsaam elke masjien se reëls. Engels. Take off loose clothing. Take off loose jewelry. Wear safety glasses. Wear an overall and shoes with rubber soles. Only one person working on a machine. Concentrate when working on a machine. Carry tools with sharp ends facing downwards. Make sure the machine is off before leaving the machine. Ask if you need help if you don't know how the machine works. Don't throw tools around. Don't let tools lie around. Don't run around with tools. Make sure the area around the machine is clean. Use the right machine for the right work. Don't carry too much tools at one time. And hold your wood tightly when working on a machine. Respect your fellow learners and respect every machine's rules. Verduidelik die regte stappe wat gevolg moet word om iemand te behandel met HIV of HIV en vigs.
As jy iemand behandel, dra latex handskoene. Kyk of jy nie self oopwonde het nie. Behandel die wond van die beseerde persoon baie versigtig. Plaas drukking op die wond vir bloeding om te stop. Behoorlike wegdoening van skoonmaakmiddels. Explain the proper protocol for dealing with victims with HIV and AIDS. When you treat a person, wear latex gloves. Check yourself for open wounds. Treat the wound of the injured person with caution. Put pressure on the wound to get the bleeding to stop and proper disposal of cleaning material. Hieronder is 5 lyne. Meet hulle en skryf die lengtes in millimeters. Eerste ding wat jy gaan moet doen is jy gaan met jou liniaal gebruik. Aan die een kant waar die nulmerk is, gaan jy op die een kant van op die linkerkant van die lyn gaan op die nulmerk wees en die regterkant van die lyn gaan wees presies waar jy gaan meet hoe lank hy is. Okay, gee 2 gebruike by elk van die volgende handgereedskap. Die voorloperskaaf is om hout plat, glad en gelyk te skaaf. Algemene skaafwerk. Jack plane is planing of wood to smooth, flat and even surfaces and general purpose planing. Die ryskaaf is die reguitskaaf van langplanke, die suiwerskaaf van langplanke en die suiwerskaaf van sykante van langplanke. The trying plane is a straight planing of long surfaces. The chewing up long, flat surfaces. Edge of long planks for joinery purposes. Sponningsvoeg. Die sponningskaaf, Die sponningskaaf is vir die geleidsskaaf van voegwerk. Skoonskaaf van voltooide werk en die fynskaafwerk van dwarsdradige hout. The rebate plane. That's the smooth planing of joints, the clean shaving of complete work, and the fine planing of cross-grained timber. Dan die verstekskaaf word gebruik om gleefies in hout te maak en word gebruik om gleefies in hout te maak vir laai bodems. The plow plane uses to make grooves in small rivets and they are traditionally used for drawer bottoms for rear walls. Verdiepskaaf. Skaaf van groewe tot vereiste diepte vir inkeepvoë, hoeksponnings en houtvoë en halfhoutsvoë en die skaaf van glewe vir inlegwerk. Die raadsel plane for smoothing out sunken panels and more generally for all depressions below the surface of the general surface of the patterns. In planes, the bottom of recess to the uniform depth and work into corners. Die speekskaaf. Met plat sool is die afwerking van konvekse, bolvormige kante. Dan, as jy die ronde sool insit, dan is die afwerking van konkawe, die holvormige kante. Die spoke shave. The spoke shave is a hand tool used to shape and smooth wood in woodworking jobs such as making cartwheels, spokes and chair legs. Geetklampe. Werk in posisie te hou vir lijmwerk. Werk wat vast te hou terwyl daaraan gewerk word en werk op werksbanke vast te hou. G-clamps. Keep wood in positions when gluing happens. Keep wood in positions when working on it. And keep wood in positions on the workbench. Raamklampe is die algemene lijmwerk van langwerk, lijmwerk van rame en die lijm van verbredingslaste. Sash clamps. General gluing to glue frames and to glue joints.
koordlose handboor, jou cordless drill. So jou koordlose handboor is vir algemene boorwerk, jou cordless drill is vir general drilling work. Houthamer, om buitels te kap by voegwerk, om hout te kap vir voe in te kap. Wooden mallet is to heat chisels and to make joints look good and to heat wood so that the joints look nice. Verduidelik die stappe om 'n skenier vas te sit. Merk die skenier op die raam en kusyn om die breedte van die diepte van die skenierbed te kry. Stel elke keer die kruishout soos in die middel van die skenierpen. Merk hierdie mates op die deur en kusyn. Verwyder die hout uit die skenierbed om die buitel. Pas die skenier en merk die gate, boor die gate en draai die skroewe vas. Explain to me the steps that you need to follow when attaching a hinge. Mark the position of the hinge on the door and the door frame. To determine the width of the length of the hinge bed, always set the marking gauge to the center of the hinge pin. Using the chisel, remove the wood from the hinge bed. Fit the hinge and mark the position of the holes. Drill the holes and seat the screws. Elektrische gereedskappe, electrical tools. In the center there are a few electrical tools that you need to remember. Remember them and write them down. In die sentrum is daar 'n paar elektriese gereedskap wat jy moet ken. Skryf dit vir my neer. So, jou elektriese gereedskap is jou staanboor, jou slypmasjien, jou band- en skyfskuurmasjien, jou bandsaag, jou draaibank, jou bobandsaag, jou sirkelsaag, jou vlakskaaf, dikteskaaf, verdiepskaaf, jou draagbare bandskuurmasjien, jou draagbare boormasjien en jou figuursaag. So, your electrical tools is your drill press, your grinder, your combination sander, the bandsaw, the wood turning lathe, radial arm saw, circular saw, the jointer, thicknesser, router, the portable belt sander, and the portable drill and jigsaw. Dan gee vir my 4 belangrike groepe waar voë ingedeel word. Is jou verbredingsvoë, jou verlengingsvoë, hoekvoë en raamvoë. Give names of 4 main groups which joints are divided into. It's your widening joints, lengthening joints, the corner joints, and your framing joints.